Heiland zusammen. Ni ist das Pescadurs gegessen, Petri Heiland zusammen. La pesca non ha mai puspenciet quest mardis, sconsi tau in prem de match. Un an radon chunci persona sfat la patente da pescar. A moja collega la Nina, ella è domaniau una patente. Nus essen ni con ella pesca per la prima gada, e zwar schon in die Won. Ai dat ebbe logens al grigiun, che sagst schon pescar pi baul. Oh nein! Ja, genau. Ich steck fest! Das ist so schwierig! Nein, der Haken ist weg, hast du gesehen? Ich soll schon ein Deckel in die Reste. Pags disavant alla fat l'examen ed osse la pesciadra. Scha non ha amo mai pescia finoz. Pro l'examen nu tocca nempe in curs practic, quai po farmi in ciun co celles. Anina mossa pro oz Ueli Möller dell'Union Cantonale de Pesciaders as più importantes robas. Metter insieme la percia, nuf squia, anzes la, un crutch e colinas de plom. Schins fausa quella patente vole bodikin sa sempre in ia pesca schon. Quei causas che si sta mossa, a scinzale din che mossa, schlus e spelreine das buida e conchaiver. Sollst du dir zeigen oder machst du selber? Du darfst es mir gerne zeigen. Also, schwierig ist eigentlich, dass du da genau zwischen die Klauen reinkommst. Mhm. Okay. So, eben. Oh, die Arme. Am Boden liegt wirklich auflaufen. Es ist wirklich so nachher, dass eigentlich nur ein Haar willst. Also, Darf ich mal? jetzt ist schon ein prima Gastade stecken. Lass mal los. Ja, es ist schon ein prima Gast, mit Lunch e Laua. Das ist, volevo schon in Covi la suga. Aber wenn wir abbiamo più tre, das stevele gras stecken. Il bötes Gianina prova da metter ad una der ciel dret la praia. Blers persas zoppen per exempel sotto un crap, ma non è neanche così simpel. E la trenesce, mors non ha però mon in giun pes. In quel moment füsse loro da reagir sveltischem. Ja, schon Respekt in quel moment. Con son va Respekt. C'è in pesca che può prendere in pesca mit me pins. Io sono responsabile per quel che quel pesce ventutina non ga nel rai, ne sa vivere wie ne von. Allora se lo proprio forza al schon schau juden caulo la mada. Allora sto si via den provare a prendere della mada. De deliberare. Se jetzt va bosta se ti giù. Se che sa sempre vivere wie ne von. Jetzt war Respekt. Es ist sicher möglich, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie heute Abend mit einem Fisch heimgeht. Ich hätte schon Aber gerne es ist noch einen nicht Fisch. vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wir gehen alles. Ist gut. Also. Ed mo un ultim Tipp del Profi per Noviz. Ich glaube, so nicht unbedingt den Fisch fangen wollen. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, dass man hergeht und eigentlich einfach das genießt, dass man auch probiert, so ein bisschen das Wasser, was im und ums Wasser ist, zu verstehen. Und dann kommt man früher oder später automatisch zu seinem Fisch. Also es ist das Erzwingen wollen von einem Fisch, das funktioniert nicht. Basta però temp per far guardem, senza torrecias un pes. Ich soll schon in Deckel in die Reste. Ich schon dann. Et lauter war über so spezial, che wenn ich auch ein Pesca gerade im Pes. Ed è genau quel che fa io la pesca. Che sa bodina cletch. E per questo è un bia più speciale in salo in una cletch. E quel momento da ogni tarcio hai pazienza venel. Questa au paucas uras avon in prem di official de pesca. In di pitartlu in prem de match se la Nina ida tot persula pesca. C'è che la piau leu vasis sin batteporta.ch. Ja sai modi ton. Es se tracta de pinches balenes. Bomo la pesca momentan in tema ternus mo bain ella caccia. En 2 jamnes sals geschide zider, si lessen la caccia speciala ni bo. Ma per insomma saver capire da cockins vol mi da quei, stehen sich kein Premsa domandar da cockins va eigentlich na meine caccia che ternus al grigiun. La caccial temince mai al settember. Durant 3 jamnes ascen cacciaduras al grigiun ia caccia.
Setai vengono per esempio charves. La regione de Cocca Cacciadurs ascen setai quels animals che dat de nos responsabels per la caccia del cantun vengono biares de quels e nos uals. Biares plantines vengono lumigliadas e se vessen public crescer. La conseguenza pi paucas plantas e gli uaul. A per quel es il cantun Bocca e a menja bias vagina els uals. Il cantun d'ombra a schatzeggia cons animals che ha ternus a calculesce in diember che asce vegni setaus. Da Ton Bregau hanno els cacciadurs a stau setà 430 charves. Cacciadurs ascen mo setà quels animals che in lubiten o leja. Per esempio, charves giufnes con corna piuttosto curta. Bolubeu duron cacciauta per conter ein las vaccas charva a lur vadials. E da de logens no che cacciadurs ascen buia setà, scinumnai asils. Minci animal setau stuelo e vini notaus exact. Quei perché il cantun sappi alla fine della caccia d'umbran semen tutti gli animali setai a congular quei diember con il diember definiu avon la caccia. Per regla, ven quei diember bo contungeus. Tresiamne sem verga spert. Schiere quei egli un vercau. A perché agi tutine bome ne biars animals e liuaul dat il cantun la lubiencha als cacciadurs da eunina gaia caccia. Durant 2 jamnes lanciat un virn quei lula caccia speciala. Bottots in den Tondel meini che la caccia speciale se gli la drecce via. Per cui datios in altra proposta. In a legge des strichare la caccia speciale. Per suenter prolunghi la caccia alta per 4 dis a fa pipin als asils leuna che scacciadurs aschen oz e un boia caccia. Davart quell'iniziativa venne discutau fetg ed emozional. Renzi negas els arguments per l'iniziativa. Els aderents argumenteschen che la caccia speciale è bufferem vers els animals. Durant caccia speciale valen autres leges co durant caccia alta. Per esempio, ascen lulas vaccas charva cun lur vadials vegni setai, posco alla caccia alta. Cum fa quelles midades che l'iniziativa pretende segi è possibile de setà avon d'animals scopreviu del cantun. Els adversaris dell'iniziativa gieden ton che segi bo possibile de riduzir la selvagina senza caccia speciale. A quei agi l'effect che e agi menia pauc de migliar per tots gli animals e che let stuessen petit fom, a che il cantun stuess sez ie caccia en stels cacciadurs per regular la selvagina a quei montas bia lavur. Se la proposta dels iniziants funzionas sain un bu popidi. Clar e mo che dat in grona gagi de domis 2 varts. En 2 jamnes, se vens lu de pli, chi cas viu persuada de pli votanza el cantun Grigiun, ni ebe bo. So, ados ina demanda vus. Cartis vus tot ce che vus vesis elas medias socialas. Se io quais in Instagram, Facebook, ni ebe keu ela televisiun. Cartis de mi, per exempel, schau decel che son de losa forza keu. Ni, cartis de mi forza che son del keu. Wow, magnific. Ni, cartis de mi che son keu. Ni, cartis de mi che son forza keu. Se vus cartis boi, se je lu vais ragiun. Per quel che la tecnica l'hai fa del tot striegni. E daten ton dus Instagrammers kan dumaniau de dade creses followers che sagen en in liuk. Kinyank eren. Crazy. Quecheu è Byron a sia collega Anastasia. Dus la Grande Bretagna che grada din gran festival all'America, il Coachella. Ma a quel Coachella è ni mai stai. En avril era l'America quel gran festival de musica. A mincin les ileo, ni pitost mincin les musakel e stausleo. A per de quei, an quals dus cauter ciao e fos ben leg de mirage lur varga 1 milions followers creinadels che zeren leo malgrad che in stai casa. Perché els crein quei eniscizzuni per $1 che els duassen ch'els massen all'America. Ad il rest ei tricks tecnics, sco che els mussen en lur videos da YouTube. In Stad l'America sesen ni halt sul brau von casa ne fotografeschen en combra per lo fa odo quei in pool. Bien, en per sagen nu tutine senteu a scri quels commentaris. Mo, sco Byron D? Je schon krass, sco kin sa simplement pretendere in a toda altra vita e ne gin sentesque. No one would really know. Oh, es wes schon gost, en tek sind sentiments de vacanzas. Also, meint der Speller mach.
Hoi! Ma kaufen mit so einer Papi. Scassao, der level sei sie kaul. Ons lei una voz al studio. Hallo? Hallo? Tupe tecnica. Also, na, join se scoiai. Poi mo in trick. Regia, meine ven con quei. De? Magari sau e besetz bu Papi. C'è ver, c'è bo. C'è che sai? Io vis la vus in bien temps, ad on se c'è inviadi. Cartibo tot che vus vasis. Tschüss, tschüss.